Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić kaže da će ova stranka, nakon što su konsultovali struku, Republičkom i gradskom štabu za vanredne situacije uputiti zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata najmanje do 23 časa, te povećanje maksimalnog broja dozvoljenih osoba na javnim okupljanjima na 50. Smatramo da je to opravdan zahtjev jer smo dobili podatke da je u Univerzitetskom kliničkom centru, a i drugim zdravstvenim ustanovama manji broj oboljelih, a i manji broj koji se nalaze na liječenju, a istovremeno i manji broj pozitivnih osoba. Istovremeno smatramo da su sve mjere koje su do sada donosili republički i opštinski i gradski štabovi na prijedlog nas iz zdravstvene struke bili više nego opravdani. Moram također da kažem da nije vrijeme još uvijek za opuštanje i da mi pored tih predloženih mjera moramo da se pridržavamo svih mjera koje dovode do sprečavanja prenošenja COVID bolesti, koronavirusa, a to je na prvom mjestu maska, a istovremeno držanje distanci i pridržavanje drugih mjera.